Ja počet svoje ime da pišem, to poslije napisao svoje ime i Teodorov zaduže. To je gotovo. Dođi knjižar. Će da kažete Aleksandriva je tu, ova Dragana. Samo mi je Bogu damo na nju na naše paljone, nego da vidimo da se vidimo što nam nije došlo. Da dužimo. Ili isprema se tako ne imešte. Nema ga sad. Znači, Aleksandra će da kažete na Savić. Znači, drugu će za Dušica i Nebojša, Aleksandra, za Miškove i ja ću ih odnesi sad kasnije kad se vratimo. I to je to. Znači, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamo to. To je završeno. Ovo ćemo sad idemo lično da ga posjetimo tamo što vidimo. 1, 2, 3, 4, 5. Znači, za spinač i ova priroda. Ajde tu uđe. Sam neki zardnih. Ma, znam. Čestite, onako ti mnogo tiho. Ajde probaj. Ja znam srpski jezik. Evo ga. Ovo je 10. Pored. 9. Će da Bog 10, daj. Ne, Bog. Neka ti da sada tebe da treća se kaći ovako. Ovako se ti pata ne znam dva. Će da bude sve. Zvote. Samo su zboga. Onda će pišak i Marko! domaći, a? Pa obuci se stingo pa idi tamo da se klizaš. Šta voliš, kaj? On sad došli na 12 pa će idi. A, na odmah. Ne, došao za... A gdje si? Bojano. Objanac. Aj kaže nešto. Senite. Aj kaže zdravo. Ona je na onu reklamu jedan SMS. Da, znam. Domaću će piješ pa bi se... Ovaj. Domaća. Aj kaže ti si navikla na kamere. Domaća. I ja sam tu. I ti si tu. Ne mogu da. Super. Neće. Gospode domaća. Pa šta ga znam, ne znam, Nemanja, šta vi mislite da ćete vi pijeti? Popite po rakiju. A može. A hoćemo što nećemo. Kako da ne? Redi. Ja ne ih badim. Znači sistem života. Svuda je teško. Pazi, na ovu svjetsku ekonomsku krizu, danas da ti neko pomaže, da se trudi da pomogne ljudima, gdje teško je, gdje se radna mjesta otpustaju, gdje ljudi nemaju posao, gdje nemaju za sebe, a i drugome da pomognu, teško je. Ali hoću da kažem, ovo što imate, što si kupio, nije dovoljno samo da ga imaš. Vidiš ovo? Djecu da navikneš na higijenu. To je najbitnije. Ne daj Bože da se jedno dete razboli. Čekaj, miriše na Virus rakija malo. zavlada. I to su devetero djece. Ti sve ima svoje. Ako imaš čašu koju ti ovi momci donijeli, dali ti 200 evra, kupio si na primjer krevet. Kaži hvala, reci hvala, zdravo, drugi put, dođite nam a opet. ni ga očistiš, znači ni ga Kaži. Znači da, to je najbitno. Da imaš ono, eto, ovo imaš mašinu, opere tamo, Čekaj samo, brišeš, očistiš, središ, znaš. Imamo ako cigarete ne koristi, znači... Da. Sad pritisniš još jedan Kad dođem ja ovdje da sedim vodicu da se pominjem imena, Danka govori, tako? Mina će zabrati. Kaži od prvo dete kako se zove. Čuješ be? Slobodan? Aj, živi, ja sam zavljao sa svoj, aj, živi. Živi to.
Marko, Valentina, Jovana i Gospodin, uzimajte. Idejan. Koliko imaš? Ja mislim da stigo. Ako ne uzim moj posao, a koliko imaš? Stani malo. Nima da me budiš. Tišina. Koliki telefon, sinko, koliki čovek? Ništa, evo 88080. Zovi, 88080. 88080. Ništa, evo mi ćemo polako da krenemo, eto, mi smo opet, doneli smo to kako Kako se živi i zdravi. Ovo su tamo ljudi dobre volje, to su, mi smo samo sakupljači, mi samo skupljamo pare, isto doniramo i donosimo, ali to je zahvala svih ljudi. Vaš je preko opet kako? Mi ćemo se potruditi da zovemo to češće. Samo zeta? Dobro ćemo zovem ja fiksni sad, od mobli šta su. Bojan naš kako je? Čim je zmerimo i... Nisam rekao ništa ja. Tako ja ne jedem... Dođi go plašiš će te cepne, ima ti stane kao Tyson. Neće ono što nije. Puši više! unutra je toplo, nismo se uvukli. Ovo je gore groblje, ova šuma, ovo sve balvani, ovo je velike drveće, to je sve tako. Tu je za crkva. Da, ne, gore je bila postojala je crkva. Da, I sad je gore groblje jedno i kod crkve ima još jedno groblje. Da, vidio sam najveće spomenuti. Znaš kao je Goran kao Tyson nije samo zogledanim i Pa jes. detelinu? Znači ja sa snijega... Ajmo, doviđenja, budite dobri. Skočili ovdje preko zida sve i na kraju otvorio kapiju lepo i zašao, stavio kapiju tamo, tišu se kako je novac. Ovdje trampom razvodio vrat. Aha. Ako ima slučaj, upalimo. Ajde. Nema struje, Nema struje, a? nema Da je vidiš upali. nemanjem. Kako su gledaj kako je razvaljivo sa trampom vrata sve i na kraju nogom je ovdje To je znači lupio ovo bram. što je obijena crkva. Da, i brava je odletela skroz do pola tamo, se kupio novac negdje oko 3000 dinara. Evo brava više razvaljena se pa se A ikone ništa nije bilo. ništa, pa dobro to nije bilo. Znači ima par ikona koji su, evo sad, primjer, su ikone iz sela, od Gorica se da Petra crkva kombinirana terena. Ikone vidite kako su uštećeni sve sa gelenima probijeni i sve. Sad ova ikona jedna sa podlogom da se uradi, kao ova, da ne preterama ali ispod 3000 eura nije. Da, ove dvije ikone znači su 5-6 hiljada eura. Možda čovjek nije, lopov nije znao, znači uštećeno. Od jelena što se trebali. Viš kako, evo vidite geleri kako su probijeni. To smo mi slikali isto prošli put. Nemamo onaj upaljač da što svijetli. Kako tačno su grebali. Da, evo vidite gdje je udareno sad. Kratko nešto. Evo i ovdje vidite, znači ovdje su razmjenice. Crkve, ovdje geleri gdje su ulazili. Evo ovdje, tačkice, ovdje vidite. Baš vidimo dobro. Šta da radi? Ovdje su isto pristila ikona. Evo gdje su. Ali ovo su radile monahinje iz Davnice, Gračanice, iz Mati Makarije i Sokolice. Koji rad? Ovo piše. Ovo je postavljica. Znači u prahu zlata. Šta da je? I tako su. Razvoj. Jučer je deo za nas policiju koliko razvoj? Pa danas ovaj došao ovdje pa samo se šeta natam, na sobe sad. Ne mogu da mu kažem ništa, zašto se došli i ko se došli. Šeta po odavde do tu dole u Florici. Samo